Anya ti masapul mo baraw? Kan tagano ka? Italaga makita ka. Kwa tata, umay ko kumaarman ni Nancy. Tagano kaya? Di tala ang bangir a barangay tata. Namamok ni Nancy ijay ile. Iso nga umay ko arman. Kutsim ka day ta nagluganam? Ha? Wan tata. Kutsik day ta. Baknang kaya? Wan tata. Bayam, tainton maminsan nga umayak. Sagutan ka iti arak anangina. Daytay arak asan mo pa'y anaramramanan. Tabak na nga kami tata. Ha? Tata, ada ka din ni Nancy? Armak man? Wan. Ada. Sige. Sumrek kalata. Amom, Nancy. Nusak to ti pakiasawaam. Naglawa ti dagami. Pataltalon ko. Ket librin to ti bagasta. Di oray man mamin-innam kaamangan iti may saldaw? Oh? Nancy. Kan nagadupay ti tarakan mi abaka. Ket no naglawa ti ransyo mi. Nagadu ati baka mi. Di oray man bain ti abaka ti mapartinton agkalaysata. Oh? Wana. Nanamay to ti biyag mo. No siyak ti pakikallaysaam. Sige, George. Panunutak pa'y anaimbag. Sige. Agsubliak to manan ha. Tapno i-follow up ko. Ti panagayat ko ken ka. O sige, George. Agsublikan tulat na. Gumatang kan itilakok a pansit, Nancy. Naimas daytoy. Sigurado a magustuam. Taad da secret nga ingredients na. Taan niya kumati sikreto ta ingredients ta pansit mo? Day talingat mo? Ha? Ay, suling. Diyak kaya't ti gumatang di ta pansit mo. Yaks! Ew! Ay, Nancy. Di kag sao iti kasta diti pansit ko tanadalos daytoy. O sige, ingkaila ko iti sabali. Ngamin, sa anak agumatang ta marugitak. Nadalos to'y lako kunak manan, Nancy. Ngam narugit para kanya. Gita ka man lang. Nagalas a talaga ti ugali na. Pagtangsit na ti kinapintas na. Ngamjak pa apekto kan kuana. Saan kun atutupan? Tapno saan kami nga agapa? Ituloy ko kit dita gisorso. Pansit! Meriendayo dita! Pansit yo! Pansit! Nakurapayak laeng, Nansay. Nabaknang to'y pusok nga gayat ken ka. Saan asyak ti armam? Ta saan ka maibagay kanyak Dalton? Amom ka din no asino ti bagay mo? Ha? Ni suling ti maibagay kan ka? Dayjay nga agisursur iti pansit ala ko na. Iso ti maibagay kan ka? Uyawon ka din ni Sulaing, Nansay? Saan? Ngam ibagbagak laang tipod no. Ala, ingkan Dalton. Ngamin, itapay laang. Busted kan. Sorry ha. Ngam sa anak nga agtatakon iti kaskan ka. Asino ti kayat mo? Tay agsasabali ti lugan na amang sarsarong kargan ka? Natural. Bak nang tipilyak. Saan akaskan ka? Iso sige. Ingkan. Ta saan ka apagtatakunan? Ha? Naglaad ka unay. Iso asaan ka maibagay kanyak. Awan karbangam amangaram kanyak. Ha? Kan may sa, awan kwartam. Anyan tulangan ti biyag ko, no si kati pagtinagak Dalton. Di mo ka di napanunot data. Agraraman kamat. Arman nakit din, kat nakapimpinta sa unay. Ala, agmerienda ka pa iti pansit, Dalton. Ay. Aguray ka. Adda ka di parikot mo? Nasakita na kiti ustaw iti panagsasao kanyak ni Nansay. Nagladak ka noonay. Isungawan karbangak amangaram kan kuana. Ay, anyalakit din aya. Ammom Dalton, saan mon nga ikan ka no tinasakit a panagsasauken ka ni Nancy?
Takasta ti aramidak. Takinapudno na. Kanayon nakalaisan. Aglaklako aklakano iti pansit. Ay, Napintas ni Nancy. Day talaang, tama kapasaer ti tunggal balikas na. uwan nga raw. Alakit din Dalton. Agmerinda kan iti pansit. Ramanam ti pansit ko. Ta sigurado asaan ka nga agbabawi amangan. Gaputa na imas. Ah, ay. Agyaman agsulay. Ngam, anya aya ti sikretaw. Takunam anaimas ti pansit maw. Siyempre, nadalos amin a paglutuan. Umiso nga ingredients. Kan kang ronaan ti amin. Love. Ama ko na. Ha? Love? Una, day tat sikreto nga ingredients ko iti pansit ko, Dalton. Kaya't nasawan, nadalos ti panaglutok. Tadyak kaya't amadadaal ti tiyan dagiti mangan iti pansit ko. Aya. Ay, ramanak man nga raw. Naimas at talaga, Sulain. Agyaman at tamagustuam, Dalton. Nagpintas matanday ta motor mo, George. O Nancy! Makitam, sa bali manendet yung motor ko. Wan ngagpaiso. Ay na, baknang ka talaga no kasta. Ano kaya't mo? Umangkas kan, tagpasyarta ijay igigid. Igigid? Wana, di talang igigid. Sige nga, Rod. Mabit lang. Taumang kasakon. Nagpatingga talaang matitipon ti kayo dito igit ti kalsada, George. Wen? Kunak man, no agpaspasyar ta. Kuha nga min. Naibos ti gasolina ti motor. O, di gasolina baknang ka man. Ha? Kuha. Awan nga ron tigam ko akwarta ita. Tanalipatak maten. Agdardarasak namin nga imay. Nancy. Oh, George. Kiima. Ay, ayatan ka, Nancy. Ay, ayatan ka, unay. Mabalin ka di nga agkan ka. O, sige, George. Agkanak lang. Nancy. Ay, ayatan ka, unay. Oray siya, George. Ay, ayatan ka matunay. Suleng, mabalin ka diti. Agaran kan ka? Ha? Sigurado ka nga agaram ka kanya? Kat kunak no ni Nancy ti ay ayatam. Idi ngamno ita. Namimpinsanin anapunas ti panagayat ko kenkwana. Sigurado ka kade itirik nam kanyak, Dalton. Saan kamot nga arman no? Saan ka ngay ayatan? Kastoy, ti makunak, Dalton. Amiri sa man na imbag tirik nam. No talaga nga ay ayaten nak, uno saan. Panarigat ti masaktan. Iso asakbay ng agaram ka. Siguradwang pa'y ana imbag tirik nam. Pansit! Pansit yu dita! Merinda yu dita! Oh, Nancy! Boyfriend mo ka dita kadwam? Hoy, Miss Pansit. Nabanglusan tilakom. No saan ka gumatang? Saan mo adadaulan ti pansit ko? Mabisinak, Nancy. Gumatang ka man iti pansit. Ha? Mabisinak ngamin. Ay, saan? Ang mga no agsakit ti tiyan mo, George. Kan may isa, ang mga no addain laok na apang paamo. Narigatan. Miss, ikanak man iti pansit mo? Oh, sige Libre kaya't kula ramanan. Libre. Apay, awan kwartam nga igatang mo, kat baknang kansamat. Uwan mat, talaga baknangak. Oh, sige. Ikan ka, iti libre a pansit. O sige, ikam iti pansit to'y boyfriend ko. Kat siya kon timang bayad. Bayadak iti doble. Ay, anya lakit din ayat ti aglakla ko lang iti pansit. Nangig mo, Miss Pansit? Bayadan na iti doble.
Kayat nangarod asawen, anayunam ti pansit nga itid mo kanyak. O sige, George, mangantan. Nagado ti karne asidaan ta. 2 kilo. Day taman, saan ka talaga nagbidot ang nangaram kan Nancy? Gaputa bus-busugan na kunay. Apay ngay ngagpatinggata lang dito balay, George. Apay ngay adinak idate iti class a restaurant. Dumtang to day ta, alakit din. Mangantan, kabayatan ang napudot pa'y timakan. George, kaya't ko nga idate na kumamot ang. Mangantakit din, ya kalakit din aya. Madamdaman ang pagsaritaan ta day ta. Hoy, Nancy, adun ti utang mo ije store ni bakat ampiang Sapay nagan ko tinakanagan. Anya ngay nga rod. Karne, ikan, frozen food, tinapay, kape, kanda dumapay. Awan mat kadagiti tikinan ka. Agasam nga iti karne, ta 2 kilaw. Ngam awan mat naramanak. Sindami ah. Sindayaw iti boyfriend mo alas taog. Lastong nga. Di ka man agsaoy iti kasta kini George tatang. Anya kalakit din aya. Naglastog ba ta talaga na dya, George? Kunana asagutan nak iti arak ajak pa'y naramramanan. Nga maging gaita, awan pa'y mart. Nalipatan na. Kinuna na abak na ngamin. Isu asagutan nak tukano itinginginaan nga arak. Ang maging gaita, awan matintad na. Bolili ko nga talaga. Urayan nyo ah. Ay, lastog na dya kaya na et mo. Sana ka pabor kan kwa na. Ay natatang, mayat to ti panagbiag ta. Numaki asawa aken kwa na tabak nang. Ha! Awan latamukon. Akim babak ng salag. Tapay adi mangisang pet iti masida no umay. Umut-utang kapay iti ipasidam kan kwa na. Kanayon na nga rod ang malipatan ti wallet na tatang. Gaputa kanayon ka nung agdardaras tunggal umay ditoy. Pagpatsam. Agim babak ng kiti Isutamaw. Damag ko ada kayo gaya man kini Dalton, suning. Talagamot ngamin ada kayo ti agbagay. Agpada kayo alaad. Anya lakit din aya tinapintas akas ken kanan say. Nauyaw launay. Ako namlan isulang ti adda karbengan na agbyag dito'y lubong. Apay, masair ka itimbaga. Ay na, Nansay. Napintas kang agpaiso. Kat dayta tinangitundakan ka iti kinaambisyusam. Kayat mo abak nang ti pakiasawaam. Tapno makaaon ka iti rigat. Makitam itato'y pwesto ta iti merienda, Dalton. Naglawa. Sikat ti mangimanihar iti daytoy. Ta siya, ituloy ko lang tatag garden. O sige Ay na, naimas ti lutaw. Iso ang maibagay ken ka ti kastoy a negosyo. Padurasag ti negosyo ta, Dalton. Agurnong ta, para iti masakbayan ta. Uwan, kasta kumamot ti bagag ken kasuleng. Uwing gayam, malagip ko ni Nancy. Masikugan. Ngam saan da pa'y nagkalay sa ni George akaayan-ayat na. Ay, anya lakit din ayan ni Suleng. Inuy-uyaw na ta. Ngam, awan mat nasayat ang nagbanagan ti biyag na. Ngam apay ngay nga ta. Adida mat lagkalaysan ka ni George. Apay nga ta. Nalawa met gayam da ito'y pwestom iti merienda, suning. Wow, Nancy. Masikog ka mat gayaman. Ngam apay, adi kay pa'y lagkalaysa. Di kagdanag. Ingranden to ti kalay sami. Maawis kan tumat. Tapno makaraman ka iti nagduduma aputahe. Adi mo pa'y naramramanan. Anya lakit din aya, Nancy. Aging ga ita. Saan ka pa'y nagbalbaliw? Lastog ka latta. Ang paisomat yung baga ka. Adda na amwak, may papaniti kaayan-ayat mo, nga ilaslastog mo abak nang. Anya? Katap no mapanagnagam, ti ibagbagakan ka, Nansay. Si ka mismo ti mapan ijibalay ti kaayan-ayat mo. Ngamin, pulos samat ngamin na di nakaimpasyar ni George ijibalay da.
Nancy, imay ka dito'y balay mi? Apay ngagsangit ka matan? Kastoy ka ditibak ng ako nam George. Napimpintas pa iti balay me. Ha? Kwa? Akin logan ka dagiti aramatam ngam umay di balay. Ipagamtag pa iso. Ala, ibagakan ka tipod no. Lugan tay amo. May sak a driver tibak ng apamilya. Anya? Kunak manubak nang No di na kun kayat, di makamuka. George, masikuga kun. Katnas kan ngay kalay sana. Ha? Alangunam ti dayaw ko, nga uray saan ka baknang. Tinaskan ka ti kalay sana. Kunak no baknang kangam saan magayam. Anya ngay ita, Nancy. Nakatumpong ka iti padam ada dahil ti ulo na. Tatang, agbabawi ako. Hadang nga kakiti Iswa sige. Agkalaysa kayaw nga oray simple lang. Tatang. Di ka man sangit dita. Tatang, agbabawi ako launay. Agbabawi ako. Sobra babawik, tatang. Agbabawi ka man. Ngam naladawin ti amin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Ay, sus yun! Anya ti aramidam! Inisbom mo tantiref! Anya? Ay, salbag ka alaklakayan, Leon! Ipagarup mo sa amot na si Arday taref! Saan ka niya si Ardi tao, Sonya? Saan? Ref tayo na ita! Ay isumit lagaya manalami bagay. Anya lakit din! Nabarte ka manan! Iso adi mo amuti aramidam! Nagangsagan ti ref tayo! Aginom tayo lang, tatalyon. Siyak ti makamoy ti arak. Ayos! Adamanin libreng arak, Alex. Una, tatalyon. Kakaiso na nga da kwartak. Aginom tayo iti arak. Tumagayak man nga tapno madigos ti bagis ko iti arak. Ay, una, tatalyon. Mabitlahe ka, takarga kiti arak ti basom. Aday ta, tatalyon. Aksat kan. Ay na! Wow! Nagbanglo ti arak. Alex, kasla... Apay tatalyon. Wow! Wow, siksya balasang. Sa dinaw, tatalyon. Apay di mo makita dahil lumabas, Alex. Ni Nana Joy ti dakdakamatam, tatalyon. Ay, wen, Alex. Saan ka di abalasang dahil tabakait? Baak? Wain, tatalyon. Baak ni Nana Joy. Nagganas jaw. Anya nagganas jaw, tatalyon. Dahil ka kumati asawa, Alex. Materiales fuertes. Uray no bakitain. Ay na, nagsipukil na tati pamagina, jaw. Anya? Dayay, nakalabasin ni jaw. Wow, nagmayat laki din ti panagkin ni ti patong na jaw. Ay na, nabartek ka manin asimbang patyon. Day talata nagbarbartek ti aramidam. Who are you anyway? Na,
Di nakpayan mailasin nga asawam, Leon. Huyo, Naa, huyo tarupam. hindi ikaw ang asawa ko. Iba ang mahal ko. Anya ka din ti sasawam yon. Nabartag ka nga men, iso adi mo manen ammo tilubong mo. Siyak ni Sonia nga asawam. No talaga si ni Sonia nga asawa. Ipakita man nga raw ti siding mo iti patong mo. Anya? Apay nga ipakitak ti siding ko, iti patong ko? No di mo ipakita, hindi ikaw ang mahal ko. Anya? Lumayas ka sa house ko. Hindi kita kilala. Iyon o. Ay, salbag kalaklakayan. Sige, mabit lang ta ipakitak ti siding ko, iti patong ko. Aday ta, kita umon ti siding ko. Kita manood na siding iti patong mo. O anya, makontento kan, asyak ti asawa, Leon. Ha? Apay nga na siding iti patong mo, ha? Tinulad mo ti siding ti asawa ka niya. Anya? Peki ka nga asawa. Sana siya ka ti asawa. Nagpangit ka. Idinto ta na pintas mo't basit ti asawa. Anya? Ay, kadigdigos ko. Nagmayat ti agdigos. Nangrunak at naputot ti panawan. Asinumat na itangag tuk-tuk-tuk. Ay, nalabit akaruba. At dalakit din napatag nga ibaga na kanya. Inakman ket dilukatan tiri daw. Sonia, asawa, I love you. Ay, inarakong nakmatan, Leon. May liwakan ka na, Sonia. Ay, tinakangkan, Leon. Saan asyak ni Sonia nga asawam? Hindi ka man naging koko na, Sonia. May liwak ka talagan kan ka. Ay, tinakangkan, Leon. Ay, makikiyak dito. Makikiyak. Ha? Oh my gosh! Ni mo tatalyon di rimor iji balay danana jaw. Ay. Anya ngay ti inaramid na dita. Uy, nagmayat ti isem na rimora. Nakaisem betlatan. Ay. Delikadon da ito. Ne. Agturong matin bitayan kau. Adaitan. Tatalyon! Nay, si Kamot Gayam, Alex. Tatalyon. Anya nga iti inaramid mo dita balay danana jaw. Nagganas jaw. Anya tinagganas, tatalyon. Ha? Ay, awan, Alex. Anya ti kahit asawan ti papanyo dita balay danana jaw, tata. Kukwa. Ay, Simraw di sakit ko, Alex. Anya sakit mo, tatalyon. Simraw di kinakabaw ko, Alex. Ay, sa balimot na balay ti sinarakaw. Anya laki din aya. Anya? Uwain, Alex. Simraw di kabaw asakit ka. Ipagarop ko abalay mi ti balay ni Jawi. Isungay muniga latan Anya laki din. Anya? Apay nga itakala nga simbagpot yon. Imbag man ta nasurutan pa itinagaweg. Isika ka din data, Sonia. One, siyak daytoy, Leon. Nay. Si kamot ngagpaisaon, Sonia. Ay, pasensya ka na. Simro manin ti sakit ko akabaw. Kano pa yan nagkabaw ka, ha? Leon? Ako Idi pa'y angag kabaw Adon ti malipatak no kwa. Kat, nangan ka ka din? Ay, nalpasin
Nanganam ngay, Ijay sa dino nga ijay, tinanganam. Basta ijay, Sonia. Nanganakaw, di na kong pagparikutan. Ay, nalpasa ko na nagdigos. Duadaras ti pa nagdigos ko. Gaputa nagpudot ti panawan. Adag tuk-tuk-tuk itiri daw. Nalabit anilyon dayta. Kat simrumanan ti kinakabaw na. Ay, karti nga kalukatan tiri daw. Mailiwag maninkan ka. I love you. Ay, sus! Agkabaw ka manan yun. Ipagarop mo manan na siyak ni Sonia. Si kamot at talaga ni Sonia. Leon. Sonia. Leon. Sonia. Ay, makaambuditan. Wan. Siya ko ni Sonia. Tatalyaw, naggapu ka man hindi ta balay danana, Joy? Ay, Jaski. Ay, Jaski, na ito yung sakit. Simro ka di man ti sakit mo akabaw, tatalyaw? Ay, uwan nga rod, Alex. Ay, sa bali manin abalay, tinaturong ka. Ay, Apay nagbayag kayo di ta balay danana, Joy? ha? Kwa? Ay, nakaturog ak dita balay da, Alex. Nakaturog ka, no? Nagkaida kayo kininana, Joy? Dahil tangiwat mo, Alex. Amangan mo at damakangagkan ka. Nagmalmalam nga awan ka dito'y balay yon. Sa dino, tinagapwam. Jak amaw tinagapuak, Sonia. Anya, Ay, naiyaw awanak. Ay, anya laki din. Iso nga italae nga nagawid ak. anya lakit din to'y asawa kaya. Simrumanan ti kinakabaw na. Uwin nga rod. Nakaroon ti kinakabaw ko. Bakit? Adon ti malipatak. Ay, anya laki din. Imbag nga rod ata nasurutan pa'y tinagawid. Lakay. Uwin nga rod. Bakit? Iso apasinsyan naklatan. No sa balay ti maturturong ka. Naumay ka nga rod, taing kabanganan. Imuna akon anangan. Ay, nalpasan. Bakit? Anya tinalpasan, Leon. Ha? Kwa. Nalpasa kong anangan. Nanganam ngay. Ijay Sa dino manan nga ijay. Diyak matan malagip. No siya dino tinanganak. Bakit? Libre ka man ni ti arak, tatalyaw. At damanin kwartak. Aginom tamanin ni ti arak. Ayaws! Nagganas jaw. At damanin arak nga numanta. Anya laki din. Mayat ti arak, tapagkabawon na tilakay. Anya ka din dito asasawam, Alex. Amok tatalyaw. Anya ti amam. Agin kakabaw ka laeng, tapno makapan kay di balay danana jaw. Anya? Jak ibagbaga tinakita kiti na minsan, tatalyon. Ha? Anya tinakitam, Alex. Ay, basta jak ibagbaga, tatalyon. Ibagamon, Alex. Nagsala kayo iti bugay kininana Joy. Anya! Nay, adda kami dito'y balay, Vina, anak ka. Tatang, nangyagak iti sidain nyo kininanang. Haya, Tatang, apay, adamot lipstick di taping-ping nyo. adda ayamat, anak ka. Day taman ni, talo a lipstick tinaimar ka iti ping-ping nyo, tatang. Anya? Apay nga da lipstick iti ping-ping nyo, tatang. Inagkan na kayo ka din ni nanang? Anya laki din to'y anak ka. Tila madlaw na. Punasan nyo met atin na imar ka a lipstick iti ping-ping nyo, tatang. Wine, anak ka. Ay na, agkabawon ni tatang mo, Vina. Adon ti di na malagip. Ha? Kasla saan mo't nga agkabaw ni tatang, nanang? Ay, agkabawahan, anak ko. Kasla saan mo't nanang? Ay na, talagang agkabawan. Kasla jakpat yan nga agkabaw ni tatang, nanang. Ha? Limpyo mo't ang makisarsarita itay kanyak.
Awan mo ti pakadlawan nga agkabaw ni tatang, nanang. Si kayo mo ti masabat ko dito'y dalan, antison niya. Kaslad da sapsapulin nyo ah. Di man angkel mo alyon. Nakitam ka day. Nakitak itay agsapa, ante. Sa dinaw, kitiw. Ijay karayan, ante. Anya ngay tiyan aramidon na iji karayan. Agdigdigos, mate. Anya, Apay ka day, ante. kasano? Kat saan mo tin nga agaw awin iji balhay me? Malaman, ngam di mo't la agawin don. Ang mga nuad dapay ijay karayan nga agdigdigos, ante. Nagmalmalam nagdigos iji karayan? Ay, simruman nga tanti kabaw na ah. Anya? Agkabaw ka din niya, uncle, ante? Wan kitiw. Nakaron jay sakit na akabaw. Aya? Oh, kaslasan mo nga agkabaw niya, uncle yun, ante. Pag kunaamat, kitiw. Limpyo mo ta kasarsarita. Di nanto pa'y malipatan ta ginom iti arak. Anya? Sabali ti agparparik na kanyak. Dayjay, rimwarmanan milyon. Ha? Surotak ti awanan bain. O dayjay, talyaw at talyaw di ta paraangan. Ha? Adalakit di saan anasaya at nga aramidan na. Sige, surutan ka iti sa tinuman apapanam, Leon. Ha? Ti awanan bain alaklakayan. Simrak iti balay da joy. Ne, anya nga iti aramidan na dita. Simrak motlat ta akas labalay na. Ha? Nasiputak ti panangibaba ni Joy iti kortina. Ha? Ay. Madida ito yan. Mapanak di tabalay ni Joy. Ay na, nagbanglo ka, Sonia. Ay ayaten ka unay. Oh, ay ayatan ka mo at Leon. Ay Ay na, akabaw manin ni Leon. Ipagarup na siyak manan ni Sonia. Ang okay lang. Arako penakman met iti naka-erot. Sonia. Leon, lakay. I love you, Sonia. Oh, I love you too, Leon. Nakalukat tiri daw dito'y kusina. Ha? Sumre kaklatan, tapno makit akno anya ti aramidan dagiti dua. Sa dino nga dagiti awanan bain, nagalas tilangada, payman, agbabawi kayo iti aramidak, agsubliak ditoy, awanan kayo iti bain. Ay na, nagpintas ka talaga, Sonia. Awan umasping iti kinapintas mo. Nagtaer ka mo at Leon. Awan umasping iti kinataer mo. Si kalaeng ti babae iti biyag ko. Si kalaang mo ti lalaki iti biyag ko, Leon. Ay na, nagsamiit na deng ganda kita abalikas. Awanan kayo iti bain! Naglamig sa tanaw! Mapasma kayo kuma! Awanan kayo iti bain! Aguri-guraksan, Sonia. Agasam ngay. Sa nga timba na lami sa danom timpuyat mo kada kami. Wan! Inikak iti ice jay danom nga imbuyat ko kada kayo! Day tati maganap mo! Agin kakabaw kalagayam,
Tapno nawaya ka magaramid iti kay kayat mo. Leon! Pakawanan nak, bakit? Saanan ang maulit tinaramid ko? Talaga saanan ang maulit inaramid mo? Kaputa manipon ita! Ang sinatan! Anya! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Ay kabagis, no pudno lang, dito'y nga istorya ket nakarelate ak une. Taado met talaga iti, kasta a sitwasyon iti biyag. Ada dagiti tataw nga, no makakita da iti ada kotse, ada kwarta, wenno kazla baknang, mapadasda nga ipalubosa dayta ti umuna nga sukatan ti maysa ataw. Ngem iti kamaudianan, saan met laing nga kwarta ti mangted iti naraksak a relasyon, iti rugi ti istorya, na kunag ngay nga ni Nancy ket kasla na always unay iti panagpasikat ni George. Adu ti panggako, adu ti saw, ngem no mapansin yo, kasla adu met laing tisan na dubat, dahita ti klase ti tao nga napintas aksaw ngem no aksyonen, kasla awan met. Kasta met kadagiti da duma iti pudno abiyag, no agligligo ti sauda, kasla isu da ti kaimbagan, ningem no kitayen mo iti aramid sa baliti istorya, ni suleng met iti rugi, isupay iti nauya. Saan nga mawatan ni Nancy no apay nga kanayo na sumarsaruno ken kuana? Ningem no kitayen mo ni suleng kitawan ti panagpasikat na. Agtrabaho layeng, aglako layeng iti pansit, ken manggik ka nga adamet pangarap na iti biyag, ket para kanyak dayta ti mas napatik. Tano ada tao nga handa nga agtrabaho para iti masagbayan na adamet pagnamnamaan dayta. Ti parte nga nakatouch kanyak ket idi nangrugi ni Nancy a makita ti kinaakpaiso ni George. Kasla unti-unti anaawatan nga saan amin nga makintap ket balitok, saan amin nga baknang ket responsable, saan amin nga napintas agsaw ket napintas met iti aramid. Ket idi nakita na nga ni suling ket saan laeng nga maniglako iti pansit no di ket ata met plano na ata sipag na ata panagtalik na iti bukod na akakayahan, ideyak kinunana nga kasla nagrik na ni. Nancy iti kinapudno, tano ada tao nga sipag ken responsable uray san peya baknang ita at sansa na nga rumanga iti masagbayan. Nagustuhan ko metasan nga impakita ti istorya nga kasla milagro ti panagbalbalyo ti biyag. Sipag panagtrabaho ken panagurnos iti desisyon ti nangted iti nasayat a resulta. Data met tipud no iti biyag. Ti leksyon nga naalag ditoy ketsan tayo nga ikumpara ti tao base lang iti kwarta, kotse wenno anyaman a materyala banag. Ta iti kamaudianan, ti respeto kinaresponsable kinapudno ken sipak iti sudagi ti banag na agtalined. Ti kwarta mabalin nga mawala, ngem tinaimbag nga ugali ket isu ti manggipakita no asino ka talaga. Nay mas unay daytoy nga drama tasan laing nakayeg iti ayat nga istorya no diket addam met naimbag a mensahe para kadagiti akpili iti tao nga itet dati puso da. Tano panonoten tayo, mas nasaya ti tao nga napudno ken masikag ngeng iti tao nga puro pangako ken panagpasikat laeng.